Reka ngusuhuze ngo ikaze we tuba tugenda tubana umunsi ku munsi nande tuba tugenda tubana ni hano kuri KGE aho tuba tugenda turebera amakuru abagiye atandukanye abagiye agezweho. Ndagusaba we mushya waba ugeze hano kuri KGE, ndagusaba ko wakora subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Nawe wakoze subscribe ndagushimira cyane, ni iby'agaciro. Komeza ubane natwe udufashe kugeza kure izi nkuru zimwe na zimwe tuba twagiye tubategurira. Amakuru dufite muri aka kanya: abapolisi ba Uganda basabwe gushyira mu bikorwa ubumenyi bungukiye mu myitozo ya SWAT yabereye mu gihugu cy'u Rwanda, bari bamaze iminsi bayirimo. Si ibyo gusa, Uburundi buri gushyirwaho igitutu gikomeye kuba bwatera igihugu cy'u Rwanda. Ati ibyo uraza kuba ubikura he? Hari amakuru ari kugenda avugwa ko igihugu cy'u Burundi kiri gushyirwaho igitutu ngo kibe cyatera igihugu cy'u Rwanda. Si ibyo gusa kandi, u Rwanda, Kenya na Uganda biri mu biganiro byo kuba bashyira hamwe bakubaka umubano ku buryo igihugu kimwe cyajya giterwa ikindi. Waba ujya utera igihugu kimwe ukaza kuba ubiteye byose uko ari bitatu. Tugiye kuba twabirebera hamwe tube twareba uko bigiye bimeze. Reka dutangire ku makuru ari kugenda avugwa mu Burundi ku mbuga nkoranyambaga. Hari kugenda havugwa ko u Burundi, Maxime Provo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga bw'Ububirigi, ari gushyira ku gitutu gikomeye cyane igihugu cy'u Burundi, dore ko bivugwa ko igihugu cy'Ububirigi cyagiye gihereza intwaro zigiye zikomeye cyane zo kuba zashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Hakazamo amadroni, abasirikare bagendaga batanga umwitozo ukomeye cyane mwa kiriya gihugu, baniga uburyo bashobora kuba batera igihugu cy'u Rwanda. Nubwo bimeze gutya, si rimwe si na kabiri twagiye tubona igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Burundi kigenda kikoma ngo u Rwanda rufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Burundi, bashaka kudutera, ariko leta y'u Rwanda ikabyamaganira kure, ivuga ko nta mugambi ifite wo gutera iki gihugu cy'u Burundi, ngo dore ko ari bimwe mu bihugu bimeze nk'impanga. U Rwanda rudafite umugambi wo kuba rwatera iki gihugu. Ariko mu Burundi tuba tugenda tubona bamwe mu bagize ubutegetsi bw'igihugu cyabo bagenda biko mu Rwanda, bagenda barusebya, bavuga ati u Rwanda rufite umupango wo kudutera, kandi u Rwanda rukabihakanira kure. Ariko kuri ubu ngubu amakuru ari kugenda avugwa nuko Maxime Prevo ari kugenda ashyira igitutu ku Burundi, abubaza impamvu budatera igihugu cy'u Rwanda, kandi Ububirigi bwarabahaye intwaro n'umwitozo ibisabwa kugira bibe byaterwa. Ni mu gihe ibyo ngibyo biri kugenda biba, igihugu cy'u Rwanda na Kenya na Uganda birashaka kubaka NATO. Amwe mu makuru agenda avugwa nuko ibi bihugu byombi ni ibihugu n'ubundi bisanzwe bifite imikoranire igenda ibihuza, ariko amakuru agenda tugeraho ni amakuru avuga ko ibi bihugu bishaka kubaka NATO. Ni mu gihe turi kubona u Burundi bushyirwaho igitutu ngo butere igihugu cy'u Rwanda. Bikavugwa ko uyu mugambi uramutse ugezweho yo kuba hakubakwa iyi NATO ihuriweho na Uganda na Kenya n'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi kikaba cyahirahira kuba cyatera igihugu cy'u Rwanda. Noneho abangaba bose bahita ko bubura intwaro bazitunga hehe? Bazitunga ku gihugu cy'u Burundi, kuko niba bagiye kubaka NATO, iyi ni NATO izaba itangiye ari ibihugu bitatu, ariko n'iziriya hakurya mu mahanga zigiye zirimo ibihugu bigiye bitandukanye, nazo nuko zagiye zitangira ari bitatu bine, n'ibindi bihugu bikagenda biziyungaho. Rero mu gihe uyu mugambi waba ubashije kuba wagerwaho, bakubaka NATO yabo y'ibyo bihugu bitatu, twakizera tudashidikanya ko n'ibindi bihugu byagenda bijoyininga. Ariko mu gihe yabigezweho, Uburundi bukaba bwahirahira kuba bwatera igihugu cy'u Rwanda, murabyumva nyine Uburundi bwaba bugiye kuba bwahangana n'ibihugu bigera muri bitatu. Ni mu gihe ibi ngibi biri kugenda bivugwa, twagiye tubibona perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yari ari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yari yarunze mu rya mugenzi we Tshisekedi, akavuga ati ubutegetsi bw'u Rwanda tugomba kubukuraho. Ibyo ngibyo akaba yaraje kuba agenda abivuga. Rero bikaba biri guhura n'iyi nkunga agenda aterwa rero yo kuvuga ngo bagomba kuba batera igihugu cy'u Rwanda. Ariko ni igihugu nyine igihugu cy'u Rwanda nk'uko byagiye bigarukwaho, ni igihugu kidaterwa, ariko iyo ushatse kukiyenzaho kigusanga aho uri ubundi kikaguha ibigukwiye. Reka dukomeze. Twari tuvuze ko
abapolisi ba Uganda basabwe gushyira mu bikorwa ubumenyi bungukiye mu myitozo ya SWAT yari iri kubera mu Rwanda. Umuyobozi mukuru wungirije wa polisi ya Uganda James Ochaya yasabye abapolisi barangije imyitozo yihariye ya SWAT gushyira mu bikorwa neza ubumenyi n'ubushobozi bungukiye muri iyo myitozo mu rwego rwo kurushaho guhangana n'iterabwoba, ibyaha byambukiranya imipaka n'ibindi bikorwa bibangamira umutekano muri rusange. Yabitangaje ku wa Kane ubwo yahasozwaga imyitozo ihuriweho y'ibyumweru bitatu yabereye mu kigo cy'imyitozo yo kurwanya iterabwoba cya polisi y'u Rwanda iherereye i Mayange, aho yagaragaje ko umutekano w'ibihugu utagishobora kubungwabungwa n'ibihugu gusa n'igihugu kimwe, ahubwo asaba ko ibihugu bimwe na bimwe byajya bigenda bifatikanya mu kuba bigenda birindana nyine ntagire haba umutekano muke wagenda ugaragara ku mpande zimwe na zimwe. Iyi myitozo yabaye kuva ku itariki 10 kugeza ku itariki 28 Gicurasi 2026, ihuza abapolisi 73 batoranyijwe baturutse mu bihugu 7 ari byo u Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, Liberia, Seychelles na Repubulika ya Centrafrique. Byose bihuriye mu muryango ushinzwe ubufatanye bw'inzego za polisi bifatanyije mu muryango ushinzwe ubufatanye bw'inzego za polisi mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Umuyobozi mukuru wa polisi mu gihugu cya Uganda yakomeje agira uti uyu James Ochaya yavuze ko inyungu z'iyi myitozo zitazagarukira gusa ku kongera ubushobozi bw'umupolisi ku giti cye, ahubwo zubaka urwego rw'ubufatanye hagati y'ibihugu, bigafashanya gusangira amakuru y'iperereza, guhuza imikorere no gutegura ibisubizo bihuriweho ku bibazo by'umutekano bikomeje kugenda bigaragara muri Afurika bikagenda bifata intera. Akomeza avuga ko iyi gahunda ifatwa nk'intambwe ikomeye mu gushimangira ubufatanye bw'inzego za polisi zo mu karere, kongera ubushobozi bw'abashinzwe umutekano no gutegura inzego zishobora guhangana n'ibibazo by'umutekano bigezweho, hagamijwe kubaka akarere gatekanye kandi karangwa n'ituze rirambye n'umutekano. Aya niyo mahugurwa yaje kuba agenda abera mu gihugu cy'u Rwanda, yari arimo nyine abasirikare bagera muri 73 b'intoranya. Tukaba twagiye tugaruka ko yarahuriwemo n'ibihugu bigera muri 7 bitandukanye, harimo u Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, Liberia, Seychelles na Repubulika ya Centrafrique. Akaba ariyo myitozo yaje kuba igenda irangira nyine igenda isozwa. Akaba ari n'iri jambo umuyobozi mukuru wungirije wa polisi y'igihugu cya Uganda James Ochaya, akaba ariyo magambo yaje kuba agenda agarukaho mu gihe hari kuba hasozwa iyi myitozo ya SWAT. Bimwe muri imyitozo twagiye tubona kenshi u Rwanda rugenda rwitabira kuri imyitozo, ugasanga u Rwanda rugiye ruza ku mwanya wa 2, umwanya wa 3. Ni ibintu byagiye bigaragara neza cyane bigahesha n'icyubahiro igihugu cy'u Rwanda, idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda rikagenda bizamuka. Ubwo rero baje kuba nabo mwabira bihugu bagenda bahabwa umwitozo, tuzira tudashidikanya ko nabo uyu mwitozo bazagenda bakawukoresha mu bihugu byabo, bakaba bagenda nyine baha ibihugu byabo umusaruro, nabo bakagenda babigeza ku yindi ntera igiye itandukanye. Reka ngushimire cyane wowe ufashe umwanya tukabana muri iyi nkuru, ukaba ufashe umwanya ukayumva. Reka ngushimire ngusaba niba uri mushya ugeze kuri iyi channel, kanda kuri subscribe, iyo ni support ubu duhaye nka KGE, ubundi tujye dukomeza kuba twagenda turebera hirya no hino inkuru zazigiye zitandukanye tuzajya tugenda tubagezaho hano kuri KGE. Nta nkuru nimwe twebwe hano dusiga inyuma, inkuru yari yose tuyikoraho. Niyo mpamvu mubwira ati kora subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi mu nkuru zagenda utegurirwa hano kuri KGE. Reka mbashimire cyane.